Microfinance atum aron pen rong aso phan tangka aleki enaputhak sarupathar nimarli asong pen nilip nimarli asong atum sodak pen kachengba kapado KCS Borjan Aropen Kithir Thepa Dimaklong Kilangdam Ihum Kanghu Athengpi Karthang Sek Bolero Pick Apagari Kineplong Kardom Bini Karbiang Life Media News along Penili Sami Jilihan Sepi Non Arjikta Birtang Ton Pen Microfinance atum aron pen rong aso phan avi kachong sepalong Karbiang Long Autonomous Council CM lapen EM Jagat Singh Intiatum nang cherap dunde pulote Kevangji MLA election hotke vote PP pusi nilip lapen sarupathar nimarli asong atum kachingkrin parupon Kedamtang Preni Pakrit Roxy Arni Lakha Inko Rahini Sarupathar constituency angkang number adorso EM Jagat Singh Intia Hemalong Bang Pharo Hini Sose Asarmar Lapen Sarpi Maratum Chingrum Si Microfinance atum pen rong aso atum aphan tangka kaparam aron pen alike anajok rong aso atum thurpaksi sodak pen kachengwai parupono Lapusona porhut nilip nimarli asong amai phi Priya Hansepi Kongchun Bangpi JC Katharpi Lapen Ari Sanghotum Sitami Chitong Dunsi Kenang Sot Alam Radatum Maphan Than Parepen Pangdak Ponlo Alang litum ke than ponatengke Microfinance pen tangka kaparam nangji aron binongke EC alone inuda phansi pivet nangji Bonta latum EC vet alone si bangkep bangkre isian ronga sodom maphan pachingropsi chongthuipo ale angang kilit pikpen latum paramno laso jok ki ongpar pek aronga sodom tangka kachitu thekthepen longle philang sitami chijor nangno lasi laki kidukela kora datumaphan avi kachong sepasa binongno laso jok asamarlo prejama district alongke radatum thurpakpen chesongponsi Sorkar ke rapen labangso HDFC Bandhan Bank Seeding Anapurna Jivan Samastha lapen Arohana long kedo an ronga sotum aprengta tujok lolopusi Clardak pen pachinipon Lason Thaktaksi ilitum Karbiang Long district alongke labangso microfinance atum ronga sopan kilu kilom det aradatum puajok aronre pen aleki enduna puthak rat thurpak pen kache songalong Karbiang Long Autonomous Council atum jongsi nang chetodun pulote ilitum ta jobji puta alanglitum pachinipon Halapu sarupathar nimarli asong atumta bangso atangka choram datpen aleka chipinangji ke ong pikajok penangan atumke amethang asok chainong longle phelang chejorenti si chitunang lopusi kisum kachetong nang aputhak pachinipon Aronre pen aleki tujok lodja phan Karbiang Long Autonomous Council CM Tuliram Ronghang pen local MAC Jagat Singh Intia tomaphan lakha inko rahini Sarupathar constituency angkang labangso akisumpen election aprang kapajok dunjia phansi kachoningri padopon bangso puthak KSC inglong photum sitami jakong do anpen kachrap chito pidonji pusi lamchak chipidon Lapuson kisung ahud jongsi Karbiang Long Autonomous Council pen cherap dun thekhe pulote nangkeleji election apor hotke ador kisu avot nang pithekhe dat poputa sodak pen pachini ponsi kenang sot pulote ingtang rak pen kachesong asai sejame dengponang ko poputa alang litum kether padupon Nili nangli phan kachuning riji alam theke lehenlo athema Karbiang Long ke nangli henlo ke the ke ding la pen CM ke nangli henlo la si sar nili nangli tuma phan CM sar nili nangli no kachuning ri alam theke lehenlo non dak bali pothar ador so arong along kisung thek tik lo la si nangli jong si Karbia khai phan ki dukela ka phan nangli kai kang hon kang jin so pen nili tuma phan nang rap vek tha athema non kisung thek tik lo la si nangli jong si non nili tuma phan nang rap lo pulutang te sar nangli phan itum puthot mo nangli kewang jilang election nong tanili tum nangli phan kachirap kachitu ben se nangli phan ako thedung ang deng nang pali dun thuji phan na bangso kisung penalam the pen pot nangli linga beti pen tanili tum phan jin so pon ra nili tum la bangso kisung penali pejok pon tha pasi nangli phan chuning ri pon lo la pen
labang so alam the bu thak nang li larda pen ni tuma phan prabjin pen ni tuma phan pachini pon ason te mi parji Tame ni tame ken tame chai nong tame ahari jono choyor ka pita me jon same choyor gelo so gas adun ti ga sik sa yo ni si kilong le khelong ke chona mun chot long le ta be phelang ta be bang ti si tum tadu tame lan bes tame chona mun chot da sok same jong da jono sok tame sok same choyor nang set an si anak ki sung ke dolo ke boy ke dolo sinang rap ek that to le rap sar de chuning ri ko nang Microfinance go big, go big, go big. Microfinance go big, go big, go. Lang chiting ben Subhash Terang, Karbeng Long Live. Karbi Cultural Society Borjan Arotum Pini Arnianta Kitir Tip Dimaklong Kaviderajok Kedamtang Arni Bang Pukachang Vayhot Lamthe Kachaparaya Tengsi Kitir Tip Dimaklong Kelangchari Dam Karbi Jutang Jubat Kapang Tangpon Jephan Lapan Ansuse Kapang Chothek Jephan Pura KCS Arorem Tami Sengpono Sitami Pini Arnianta Borjan KCS Arotum Kitir Tip Dimaklong Kaviderajok Aningkan Wangta Katalon Pon Akasak Sakason Chitong Nanglo Laso Joyni Borjan KCS Atum Kedamtang Arni Bang Phomai Kangnia Hot Lamthe Kachaparaya Tengsi Kedamtang Preni Pakretrok Si Arni Kitir Tip Dimaklong Langchari Damlo Borjan KCS Aromaipu Jona Singh Teronpen Chunbang Jona Tok Biatum Japon Linsi Hidipi Ahawar Langtok Rongphar Arongadung Malomsi Kitir Thip Dimaklong Langchari Damlo Laso Hut KCS Borjan Aro Klembang Atum KSA Hidipi Aropi Amaipu Longkiram Rongphar Lapen Langtok Rongphar Preyadong Anparta Longboi Timung Arongaratumta Humridon Dilai Pen Bijay Rongpi Karbeng Long Live Non Malomso Dihina Mopan Bertang Tan Poniksina Humridam Ikha Dipu Rong Supialong Kicheng Sik Mate Non Hedjong Kangpumi The Tidy Town Dry Cleaners and Launderers Sakuladalong Nanglitum Anam Kijumpen Blanket Mate Kachiomapik Kachin Thanga Peri Osomar Aperi Karbia Pindeng Peseleng Pini Pekok Lapen Kaprek Aperi Kechogabar Sai Long Ikji Lapen Nanglitum Jongsi Akularalong Kedam Japhan Apordu Redat Pusitami Matha Ikri Bangso Akularalong Pen Keton Kebanabar Sai Sitami Long Ikji Lasi Humridam Ikha The Tidy Town Dry Cleaners and Launderers along Adim Lake Dipu Ronghelan Don Bosco Higher Secondary School Adu Dihina Mopi Puthot Bertar Jupon Theklona Kheroni Southern Range Ingnam Raikom Sakhiatum Keton Kelang Kapang Chingahut Jirukindeng Mothade Pualong Ihum Thengpi Kanghua Gari Nebdun Long Check Ranger Chandro Tiso Kaya Porta Ingnam Raikom Thepnangji Lapan Karbeng Long Ahavar Kaya Porta Lirseng Nangjipu Aning Angthen Kaikeda Kamatha Eajok Arnivang Ason Thak Thaksi Kedamtang Prenipai Kretrok Arni Sitami Keton Kelang Kepang Chingmate Katar Lepasai Kedengahut Jirukindeng Ahavar Mothade Pualong ML04C 8047 Abolero Agari along Kithap Sek Kanghu Siharu Athengpi Bengkep Nebdun Long Perangke Athengno Ranger Kapachinia Tengke Forest Society Pabat Nang Hila Lapen Kirikatar Lebdam Jia Phanta Ihum Kemesen Agari Kenang Sotlang Lahai Kadokawi Asonamung Nang Pachok Piplang Pulote Kedoan Thengpi Kang Hotomapan Neplongji Lasi Karbenglong Autonomous Council Pen Lahai Awarset Nang Pipona Sonte Mepar Jipusu Kachonengri Padopong Tumi ani yang sam bagi truk muthade along kami la motorcycle la pen mokolum sta patum celang si atumi ani yang sam la bagi truk apor atu muthade po di malong si la so gari punya bilong la Pi gari agari ke bolero ML04 8047 pi theng pi lo ne blong I think pi ke seharu Bengang. kep do da an bang dei pojar albilu ke gomena bilu ateng ke surik kep deji
Soipo. Kheroni pen Mohanteron Karbi Anglong Live. Hawarkehat Municipal Board Kaparlo Ward Pholong Pining Aningkan Midu ko ansi Kelong lema popothak Kachilakha amai kangni Kedamtang Preni Pakre Truck Siani Hawarkehat Municipal Board Kaparlo Ward Pholong Pining Aningkan ko ansi Midu Kelong lema popothak mai kangni pon Hawarkehat Municipal Board Chairman Protap Handik Kachapaimpu Amailong Aluhi Sarpo Amanpen Karbianglong Autonomous Council EM Khonsung Rongpi Chitongdon Anparta LEMS Chairman Dhoniram Kro BJP Mondol Chunbang Gones Inghi VDC Chairman Jisu Kemprai Pendanglok Ongdung BJP Klembangpu Abang Piatumta Chitongdon Maya Long Kachithanrin Tiatengke Hawarkehat Municipal Board Arlo Ningkan Surihini Ra Ingkoi GT Achikloan Sika Lak Phoan Midu Runglonglo Laso Lak Pho Angbong Pen Municipal Board Arlo Street Light Kasalam Japan Electricity Apan Lak AC Piponlo Lapen Municipal Board Achokomara Tomaphan Tame Dak Pensi Piponlo Anparta Non Akimi Bangkre AC Apan Pekponlo Pusi Chethanrenti Halapu Pan Intia Rongasor Sishan Boro Apan Hawarkehat Municipal Board Angbong Pen Kang Thernai Anong E Mate Manalo Pipajar Ponlo Puta Mayalong Chethanrenti Hawarkehat Municipal Board Chairman Protap Handik Pherangke Athengno Kaningja Tengke Non Amati EM Khonsung Rongpi Keklempon Ke Mesenajok Penang Anke Langpon Longno Lapen Pini Bang Ingkoi Kapang Therasai Keklema Tomaphan Raincoat Dustbin Lapen Ari Ahomta Pipajar Ponlo Pusik Pachini Pon আমাৰ নগৰ অঞ্চলৰ যিসমূহ দোকানী আছে বা ব্যৱসায়ীসকল আছে তেখেতসকলক আমি হাৱাঘাট নগৰৰ পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতাৰ বাবে তেখেতসকলৰ একোটাকৈ ডাষ্টবিন আমি বিতৰণ কৰিছোঁ তেখেতসকলে সেইটো নিজৰ তত্ত্বাৱধানত তেখেতসকলে চাফ চিকুণ কৰিব আৰু আমাৰ মিউনিচিপাল বৰ্ডৰ ৰাতিপুৱা গাড়ী যায় গাড়ীত তেখেতসকলে জাবৰ জোঁথৰসমূহ পেলাব আৰু বৰ্তমান আমাৰ যি চাফাই কৰ্মী আছে 20 জন চাফাই কৰ্মী আছে তেখেতসকলক আমি একোটাকৈ ৰেইনকোট আৰু গামবুট হেণ্ড গ্লোভছ আমি প্ৰদান কৰিছোঁ যিহেতু দিনে ৰাতিয়ে তেখেতসকলে নগৰখনৰ চাফ চিকুণৰ কাম কৰি যায় আৰু বৰষুণ আৰু লেতেৰা জেগাটো যাব লগা হয় গতিকে তেখেতসকলক এইসমূহ আজি আমি Halapu EM Khonsung Rongpi Kaningja Tengke Hawarkehat Municipal Board Arlo Kedamtang Congress Atum Kopia Sonsi Keklempon Ma Non La Ansusi BJP Atum Keklempon Jia Phansi Chisikpon Bomlo La Suatengsi Street Light Lapen Nordong Tame Kihut Ponjia Phansi Chisikpon Bomlo Pusi EM Rongpi Asangho Pherangke Athengno Ningje কংগ্ৰেছৰ আমলত কি কাম হৈছিলে আৰু আমি এতিয়া কি কৰিব পাৰিছো আৰু কংগ্ৰেছৰ সকলে যদি তেখেতসকলে হাওড়াঘাট টাউনখনক মানে উন্নতি কৰা যদি মানসিকতা থাকাহেঁতেন তে আজি আমাৰ কাৰণে কোনো কামেই মানে কৰিব লগা নহ'লে হয় কিন্তু আমি দেখিছোঁ যে হাওড়াঘাট টাউনত বহুতো অভাৱ অভিযোগবিলাক আছে এইবিলাক আমি আজি ৰিভিউ মিটিঙত বহি কিছুমান প্লেনিং কৰিছোঁ যাতে যেন হাওড়াঘাটবাসী ৰাইজে টাউনৰ ৰাইজে যাতে যেন কোনো অসুবিধা নহয় বিশেষকৈ ইয়াত ড্ৰেইনৰ কথা আহিছে ফুটপাথৰ কথা আহিছে ষ্ট্ৰীট লাইটৰ কথা আহিছে এইবিলাক কাম আমি আহিব লগা দিনত অতি সোনকালে আমি এইবিলাক কৰিব গৈ আছোঁ Hawarkehat Pen Harsing Rongpi Karbi Anglong Live Tangte Pini Karbi Anglong Live Midday News ke Lopon Sekang Toniklo Domi Thakmi Arnikimi